Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Amel Channel. Semoga teman-teman sehat ya teman-teman. Kita mencari nih teman-teman. Kalian puasa nggak nih teman-teman? Wah, aku puasa. Kalau kalian puasa dapat pahala teman-teman. Wah, kita mencari nih teman-teman. Wah, di sini ada Upin Ipin teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, yang Upin teman-teman. Wow, kita garakin wah, lucu sekali ya teman-teman mainannya ya teman-teman. Wah tuh, ada dua teman-teman mainannya. Wah, yang Upin teman-teman. Wow, kita taruh sini aja, jangan taruh di mana-mana. Wah, itu coklat apa tuh? Wah, ternyata ini sini ada boneka boba teman-teman. Wow, besar sekali ya teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman di atas tanaman nih teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman? Wow, di sini ada Upin sama Marsha ya teman-teman. Wow, kita itu nih teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Jatuh Marsha ini teman-teman, kasihan sekali teman-teman. Wow, Marsha udah jatuh teman-teman. Wow, kasihan banget ya teman-teman. Sampai mukanya kedakuman ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, oh my god teman-teman. Wah, di sini ada barong sih teman-teman. Warna biru, matanya merah teman-teman. Wow, di atas tanaman teman-teman. Wah, kita ambil ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa tuh tanamannya nih teman-teman. Wah, tuh apa tuh teman-teman? Kita dekati. Wah, ternyata ini owner Betawi muka merah sama owner Betawi muka merah teman-teman. Yang ini putih teman-teman. Aku lupa teman-teman. Wow, kita ambil, kita amani, kita taruh sini yuk teman-teman. Wow, kali ini banyak sekali teman-teman. Ada wayang Upin, Marsha, Boba, sama barongsai. Wah, kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.